Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Jyubasuza ndi Fabrice mporana nayo. Urwego rwasigaraye inkiko mpanabyaha mpuzamahanga ku wa kane tariki ya 25 Nzeri 2025 ruzafata umwanzuro uzagira niba Kabuga Felicien ukurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi arekurwa cyangwa azakomeza gufungwa. Kugeza ubu Kabuga aracyafungiye muri kasho z'uru rwego nubwo tariki ya 7 Kanama 2023 rwafashe umwanzuro wo kutamuburanisha kubera uburwayi bwo mu mutwe bukomeye bwatumye abura ubushobozi bwo kugira uruhare rufatika mu rubanza rwe. Gukomeza gufungwa kwa Kabuga gushingiye ku kuba nta gihugu na kimwe cyemeye kumwakira uretse u Rwanda gusa, n'umuryango we bakaba badashaka kugira aho ajyanwa. Ku wa kane tariki 25 Nzeri 2025 nibwo urukiko ruzafata umwanzuro ku hazaza Kabuga niba azakomeza gufungwa cyangwa se azafungurwa. Mu gihe urukiko rwafata icyemezo yuko afungurwa, bazatangaza n'igihugu azajyamo nuko azakomeza gukurikiranwa nyuma yo gufungurwa. Mu gihe habura igihugu kimwakira, byitezwe yuko urukiko ruzafata umwanzuro yuko akomeze gufungwa nyuma y'imyaka 26 ashakishwa ngo aryozwe ibyaha ashinjwa bifitanye isano na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kabuga Felicien ufatwa nk'umuterankunga wa jenoside ukomeye yafatiwe mu Bufaransa ku myaka yiwe 84, akaba yarafashwe muri 2020. Umuryango wa Kabuga Felicien uracyatsimbaraye usaba ko yafungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Bufaransa. Umuhungu we Donatien Kabuga avuga yuko kumwohereza mu Bufaransa ari byo byaba biri mu gushyira mu gaciro kuko ari cyo gihugu kirimo abana biwe bashobora kumwitaho. Ubushinjacyaha bwo bugaragaza yuko tariki ya 9 Nzeri 2025 bwagaragaje yuko ibihugu byose by'Iburayi Kabuga yifuje kujyamo byamwanze, bityo ko kumwohereza mu Rwanda ariyo mahitamo yonyine meza yatuma anabaho neza kuko ari cyo gihugu cyonyine kimushaka, cyane cyane yuko n'u Rwanda rwemeye ko ruzamwakira kandi rukamuha ibyangombwa nkenerwa kandi bakamufata neza nk'abandi banyarwanda bose. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge by'umwihariko bwibukije abacamanza bo muri urukiko ko muri urukiko rwo mu Buholandi buherereyemo n'iyi kasho ya ONU bwarahiriye ko butazemera ko Kabuga afungurwa ngo ajye ku butaka bwabwo. Muri Gicurasi 2025 ingingo irekura Kabuga by'agateganyo yagiweho impaka muri urukiko. Umucamanza yasobanuye ko kumufungura by'umwihariko bitakoroha. Felicien Kabuga yavutse mu mwaka w'1935, yavukiye muri segiteri ya Muniga muri komine ya Mukarange muri perefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru igihugu cy'u Rwanda. Ndetse inyandiko y'urukiko yashyizweho umukono na Serge igaragaza yuko ibyaha Kabuga ashinjwa yabikoze ubwo yari umucuruzi ukomeye mu Rwanda n'umwe mu barwanashyaka bakomeye b'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi imbere ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yari akaba naryo shyaka ryari rya Juvenal Habyarimana wahoze ayoboye igihugu cy'u Rwanda. Mu nyandiko y'ibirego havuga ko Kabuga afatanyije n'abandi bantu bakoresheje radio RTRM n'uburyo bugamije gushimangira urwango rushingiye ku moko hagati y'Abahutu ndetse n'Abatutsi. Hafatwaga Abatutsi benshi bakagenda bicwa bigizemo uruhare na Kabuga Felicien, cyane cyane yuko anashinjwa gutumizo amatoni n'amatoni y'imihoro yo kuzica Abatutsi. Bivuga ko kandi Kabuga Felicien yategetse kandi akanafasha ndetse akanushya interahamwe zagize uruhare mu kwica Abatutsi benshi mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu maperefegitura agiye atandukanye harimo Kibuye na za Gisenyi kujya kwica Abatutsi. Byongeye kandi bivuga yuko yafatanyije n'abandi bantu. Kabuga yashyizeho ikigega by'umwihariko cyo kurengera igihugu hagamijwe gusenya amafaranga yo gushyigikira mu rwego rw'imari n'ibikoresho ibikorwa by'interahamwe no kwica no kugirira nabi Abatutsi. Ashinjwa kandi ko yafatanyije n'abandi bantu yiyemeje gutegura akanashyiraho gutera inkunga y'imari umutwe w'abantu by'umwihariko witiraga uwa gisirikare bitwaga interahamwe. Kabuga yarabafashaga akabaha ibikoresho byose kugira ngo bazatsembe Abatutsi. Ibi byose rero nibyo Kabuga Felicien wakurikiranyweho ibyo byaha yakomeje kugenda ashinjwa nubwo urukiko rwafashe umwanzuro wo kutamuburanisha ngo bitewe n'uko afite impamvu z'uburwayi zituma ataburana neza. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje yuko kiteguye kwakira Kabuga Felicien nk'abandi banyarwanda bose kandi bakazamwakira neza nk'abandi banyarwanda, bakaba bamuha by'umwihariko ubwisanzure nk'abandi banyarwanda muri rusange akaza gutura mu Rwanda. Gusa umuryango wiwe n'abana biwe bose nta n'umwe uri kubikozwa ko yagaruka mu Rwanda akaba ariho aza kuba. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere duhindure ingingo tuve kuri Kabuga. AFC M23
yafashe umujyi wa Nzibira nyuma y'imirwano ikomeye. Abarwanyi b'ihuriro wa FCM23 bafashe umujyi wa Nzibira uherereye muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije FARDC n'imitwe bafatanyije. Imirwano ku mpande zombi yarushijeho gukomera ku cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025, ariko birangira M23 itsitsuye ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo. Imirwano ikomeye yabereye mu duce twa Kreza ndetse na Kibanda ni Muyange, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga yuko ari imirwano yari ikomeye kugezaho M23 yifashishije imodoka z'intambara n'izindi ntwaro zikomeye kugira ngo ibashe kuba yahangana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Nzibira ni umwe mu mijyi ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo uzwi ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro irimo gasegereti ndetse na zahabu. Wari umwe mu hantu heza FARDC yagenzuraga, bivuze yuko kuhatakaza bizagira ingaruka nyinshi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku butegetsi bwa leta. Ku cyumweru kandi humvikanye imirwano ikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi na Walikale. Umujyi wa Nzibira wiyongereye ku bindi bice bigenzurwa na FCM23 muri Kivu y'Amajyaruguru birimo Bukavu. Bivuga ko kandi ibi bice by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo agace ka Fizi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byagiye bitakazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikagenda byigarurira n'umutwe wa M23 ukagenda ubyigarurira. Ibi byose rero byagiye bituma umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarura ibice bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko harimo intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo, urimo umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ibi bice M23 yagiye ibyaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe bari mu biganiro bareba yuko iyi ntambara ikomeje kubahuza yahagarara. Birasa nkaho ibiganiro bisa nkaho biri kuyoyoka bitewe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutera ibitero by'ubushotoranyi ku mutwe wa M23 ndetse yagiye na viola amasezerano bagiye bagirana n'umutwe wa M23, harimo guhagarika intambara ndetse n'amasezerano bajyanye n'u Rwanda yo gusenya umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ntago bigize bayihagarara. Rero ibyo nibyo byahise bituma umutwe wa M23 ukomeza intambara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane yuko umutwe wa M23 uvuga yuko u Rwanda na Kongo mu gihe bari kubasubiza kuko Kongo ariyo iba yababanje. Ndetse bakomeje kugenda bagira n'inama ingabo z'igihugu cy'u Burundi zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bwabo ko bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi akomeje kubamo umwiryane hagati mu ngabo, cyane cyane yuko hamaze iminsi hanurwanurwa amakuru avuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baturutse igisirikare cy'u Burundi bitewe no kohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya gupfirayo kandi nta kintu bari kurwana n'abantu baranira uburenganzira bwabo. Ibi byose rero bikomeje kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu, nasoreje aya makuru nari nabateguriye, ngiye bategura nkabagezaho. Ndi Fabrice Mporana nayo mbararikira aya mukanya. Ndabashimiye rero, mugire amahoro y'Imana.